Hagajing lakai kini Rung World Cup na Deuba Asia apa dengan UAE Persia ika Oman. Apa pai syak na kajing lakai ka UAE ka lakhur ka nam job hadin bakalala ban pelim ya ka Oman da ar lakawai. Baleng bag na kajing job ka UAE kadang don jingerman. Wani urung syak World Cup arajar arpen riu. Hagawai par kajing lakai apa dengan Iraq Persia ika Indonesia. Hagan kajing lakai ka Iraq ka lakhur ka nam job hadin bagalala lim ya ke Indonesia da sikul lanat baleng baga dengan nam rem ke Indonesia kala du bandrung lupa sya ka World Cup arajar arpenriu hadin baga syarem arsen naki artli gijingan kai kad baga Iraq kadon kam ban job ya ka Saudi Arabia tenang baga ni urung direct sya ka World Cup arajar arpenriu aga jingal kai kini urung World Cup na deupa Europe haprenga Bulgaria Persia ai ka Turkiye Hagan kecing lekai ke Turki kalau kurga nam job hadin bagalala ban pelim sok ya ke Bulgaria hadu unriu lakawai. Hagajing lekai pereng ke Serbia Persia ai ke Albania apa pai syak na kecing lekai ke Albania kalau kurga nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Serbia da sikul lanon. Hagajing lekai pereng ke Estonia Persia ai ke Italy hagan kecing lekai ke Italy kalau kurga nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Estonia da lai lakawai. Hagajing lakai perenggan Norway Persia ai ka Israel abu pai syak na kajing lakai ka Norway kala khur ka nam job hadin bagalala ban pelim sok ka Israel hadu san lanot badha ka kajing lakai urang lakai bukan sai jong ka Norway Haaland uli ban thiap hadu lai gol nag banta ka Norway kata uli ban thiap ha ka minit ka ba ar phewai en riu pheu lai badha ka minit ka ba nyau pheu ar baleng bagan kajing job ka Norway kadang jat badi urung sya ka World Cup arajar ar riu bad kadon kam satang shipoin naki artli kajing lekai ki badang sa ki jongka hagajing lekai hapreng ka Portugal Persia ai ka Ireland hagan kajing lekai ka Rijong Ronaldo ka Portugal kala khor ka nam job adin bagalala ban pelim Salit ya ka Ireland da sikul lanot badiang ne ka sikul jong ka Portugal la yo ban thap ashwa ban kod kajing lekai kata haga minit ka khandai pheu plus iway lengba uniwes Hagajing lagai FIFA World Cup Under 20 quarter final hapreng ka Spain Persia ai ka Colombia aba pai syak na kajing lagai ka Colombia kala khur ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Spain da laila ar badha ka kajing lagai usamla ya lekai jong ka Colombia Villarreal uli ban thiap hadu lai gol nag banta ka Colombia baleng bag kajing job ka Colombia kala yo Biang ban Rung syak ka semi final hadin ar pheu ar snem hagajing lagai FIFA Under 20 World Cup Hagawai par kajing lakai quarter final hapreng ka Mexico Persia ai ka Argentina hagan kajing lakai ka Argentina kadang peteng ban khor ka nam job hadin bagalala ban pelim ya ka Mexico da arlanat baria gini ke argol juga Argentina leya ban thep nengkong leng bau ka risu haga minit ka bakhandai badu silweti uli ban thep ya ka gol ka ba ar haga minit ka basan phun riu baleng bagan kajing job ka Argentina kala yo Biang ban Rung sya ka semi final jong kajing lakai FIFA Under 20 World Cup